سیستما دادوری لسوید بچرنگی هاتی آوکرن دادگهی کرنا سوید چند قوناغی وی هنه چاوا شاهد و قربانی تاوان تین پاراستن بری دادگهی کرنه ده هندر دادگهی کرنه دا و پشتی دادگهی کرنه چرو ده فرمانگه که دولت لسوید هب ناو فرمانگه قربانی تاوانه کاری و اوه که آلیکاریا قربانی تاوانه و آلیکاریا شاهدان بکن ریل بروان دیار بکن و همون جورین پشتگیری بدنوان فرمانگاه قربانی تاوان ویدیو که تایبت آماده کریه دکو دیار بکه به چاو مرو دچه دادگه و لور چی چه دبه و مافی مران چیه و هر کسک بچرنگی لکرو دنه Av erfarenhet så vet vi att den som ska på en rättegång ofta är orolig. ئێمە باش دەزانین ئەو کەسانی کە زۆر جاران شکایەت دەکەن یاخود شاهدن پێشەوەی کە بچنە دادگا دەترسن و زۆر شتیان لەیاد دەچێت. فەرمانگەی قوربانیانی تاوان دەیهەوێت کە پێواژۆی دادگایی کردن لە سوێد پێشەوەی کە بچنە دادگا لە ناو دادگا و دوای دادگا ڕوون بکاتەوە. هندری هولن دادگهان تاراده که وکی هفن جه بشدارن دادگهی کرنه دست نشان کرینه کاکیجان جوان دیل کرونه ده پیواجوی دادگه کرنه دا اف گوتن گلکی بکاردین دادگه یعنی محکمه دادگر دادور یعنی جی حاکم دسته یا دادگه کرنه هیئتا محکمه پارێزەر ئەبوقات یان ژی محامی پارێزەری گشتی داواکارێ گشتی دۆزگەر یان ژی مدعیلام خودیê dozê yan jî qurbaniyê tawanê ew kesê ku xedir lêbûye û gilî dike parêzerê xwediyê dozê tometbar muttehem ew kesê ku gilî lê dibe tawanbar سوجدار اوی که حکم لسر وی پسند به یانجی اوی مجرم و شاهد تاوان جرم یانجی سوج دوز قضیه یانجی داوه بریارا دادگه یانجی حکم قربو کرن یانجی تعویز بری که تاوانک بگیجه بر دست دادگه بیویسته گلک تشت بینه کرن. جدما تاوانه ده تا که حکم درد چه دکاره گلک دم پی بچه. سدما ویجی اوه که گلک دزگه و کسین دن دکوینه نافتفگره. پولیس فرمانگه ها پارستنا گشتی و کلاگرمندی هتن دادگه شاهد تومتبار پارێزەر و کسی که غدر لیبویه یانجی قربانین تاوانه. گاوا که تاوان گلکی جدی به و تومتبار دبن 18 سالا را به وی گاوه پیواجوی دادگهی کرنه دکاره بلز بچه. پیواجوی جیبجی کرنا عدالت ریتس پروسیسن ده گلک قناغه را در باز دوه. گاوا که تاوانک رود ده کشتن، پفچون، دزی، قضا یان تشتگی دن پولیس ده جیه بویره. اگر پولیس نه جیه بویره مروف دریا تلفونه یان دریا اینترنت را گلی خود که. یان جی مرو تیور سردانا پولیس دکه و گلی خود که. پیواجو لور دست پید که. کاتێککە داواکاریەک دەگاتە دەستی پۆلیس و پارێزەری گشتی دەست بە لێکۆڵینەوە دەکەن. لێکۆڵینەوەی بنەڕەتی دیار دەکات کە ئایا پێویستە کەیسێک بکەنەوە یاخودنا. کاتێککە تاوان گەورە و ئاڵۆز بێ ئەوە کاتی زۆری پێدەچێت. کاتێک تاوانبار دیار بێ کێیە ئەو کاتە پارێزەری گشتی داوایەک دەکاتەوە.
گاوا که لیکولین سری دبه ایدی دادگه بریار دده که دوزک وکه کالکه داره و بچه رنگی و کیان ساعته دی دادگهی کرن بره و بچه همو آلیان آگدار دکه نامه جوان را دشینه او ناجی دوی وان نامه واجو بکن و وگرین نج دادگه را دکو دادگه دلنیا بک و همو آلی صدیصد آگدارن. Tingsrätten håller nu huvudförhandling i mål B10-15 för 08 mellan åklagaren och Jakob Berglund. Parterna kallas till sal 1. Man spelar inte in övriga delar av rättegången utan bara förhören. جبوكو مروف آمده نبه دوی عذرین خورد هبن وک نمونه دوی توشی نخوشیه که گران بوبه و بلگه نوی هبن یانجی که آستنگین دنین جدی هاتب نپیش که نه دادگهه اگر کس ببیجه کار من هبو یانجی از لسفره بوم وک عذر نای قبول کرن و جزای وی 3000 کرون سویدیه لجارنه والیتی که پولیس بزوره کسان جمالتی ندادگهه دادگایی کردن خۆی کۆبوونەوەیەکە لە نێوان چەند لایەندا کە لە دادگادا بەڕێوە دەچێت. لەوێدا دادگا سیر دەکا کە بەڵگە و ئیسپاتی تەواو هەیە بۆ ئەوەی تۆمەتبار بکەنە تاوانبار یاخودنا. گاوا دادگه دگهێژە وێ باوەریەک و ئەو کەس تاوانبارە دادگه جەزای کەسێ تاوانبار دەبرە و هەروەها بریارە قەرەبووکردنە قوربانیان دەدە. هر بشدارکی دادگهی کرنه لجه خوی تایبت رودنه و جوان کسان پیکته. دسته دادگریه، پارێزەری گشتی، تۆمەتبار و سەکرەتەری دادگەهێ. دەستەی دادگا بە شێوەی ئاسایی چوار کەسن. دادوەر یاخود حاکم کە سەرۆکی دادگایە، سێ ئەندامی دیکەش. ئەو سێ ئەندامەش لەلایەن پارتە سیاسیەکانی ناو پەرلەمانەوە دەستنیشان دەکرێن. هەروەها پارێزەری تۆمەتبار باشدار دەبێ. خودی دوزه و شاهد و گلک جاران پارێزەری خودی دوزه و جارن ترجمان بشدار دبن. گاوا که خودی دوزه قربانی تاوان دلتنگ و بترس به و ناخوازه لروی تومتبار بنره یان که صدمک دن هبه جبو کل پیش تومتبار دنگ نکه دادگر بریاره دیده که تومتبار لعوده که دن رونه و دانستاندن بویره دریا میکروفونه ره یان جی دریا شاشه تلویزیون را دبه. بۆ ئەوەی کە خەڵک بوێرێت داوای مافی خۆی بکات بەبێ ئەوەی کە ترسی هەبێ لە داهاتوودا هەڕەشەی لێ بکرێت و تووشی کێشە ببێ شاهد بەبێ ترس بێتە دادگا و ئەو شتەی کە بینیوێتی باسی بکات و لە هەمان کاتیشدا شاهد بتوانێ لەژێر گوشاری پرسیاری پارێزەرەکان دەربکەوێت بوونی یارمەتی و پشتگیری بۆ شاهد و قوربانیانی تاوان زۆر گرنگە. ji bo ku mafên wan diyar bikin, alîkariya wan di doza qerebûyê de bikin û ku pêwîst be dan û standinê bi kompaniya bîmeyê re bikin. û ji van tiştan girîngtir jî ew e ku diriya sazî û dezgehan re bihêlin qurbaniyên tawanê û şahid bikaribin piştî dadgehîkirinê jiyana xwe ya normal bikin û dadgehê li paşxwe bihêlin. Di vî warî de gelek coreyên alîkarî û di qonaxên corecor de peyda dibin. Berî dadgehîkirinê di pêvajoya dadgehîkirinê de û her wiha piştî dadgehîkirinê mirov dikare piştgiriyê wergire. Mirov dikare piştgiriya hiqûqî wergire, piştgiriyê ji dezgehên xêrxwaz û hinek coreyên din jî yên piştgiriyê li Swêdê hene. Di gelek tawanan de pêdiviya qurbaniyên tawanê bi alîkariya hiqûqî çêdibe, bi taybet di tawanên cinsî de û wan tawanên ku cezayê xwe zindan e.
دادگا پارێزەرێک دەستنیشان دەکات یاخود قوربانی تاوان بۆ خۆی پارێزەرێک دیاری دەکات و دەوڵەت پارەی ئەو پارێزەرە دەدات. بەڵام لە کاتێکدا دەوڵەت پارەی پارێزەر دەدا کە تەنیا دادگا بڕیاری دابێت. بەری کوێ پێواژۆیە دادگەهیکردنێ دەست پێ بکە، بنکەیە تەندروستیە تاوانباران کریمینال وۆردن لێکۆلینێ لەسەر کەسێن تۆمەتبار دکە و لەسەر ڕەوشاوان یا دەرونی، ماڵباتی، جیواکی و ڕەوشاوانە ئابووری لێکۆلینە دکە. گاوەک و جەزا تەنێ پەرە بن، پێویستە دادگە بزانە کا چ قاسپەرە لە کەسێ تاوانبار ببرە، بەیک و باندۆرە وێ لەسەر ماڵبات و دۆروبەرە وی هەبە. راپۆرتێکە گشتی ji dadgehê re amade dike û her wiha ceza jî pêşniyaz dike. Gava ku dadgeha seretayî biryara sizeyê dide, hemû aliyan agedar dike û hemû aliyan jî sê hefte buwan re hene ku gileyî bikin li qadeke bilindtir. Em niha hatin pêş dadgeha îstînafê ya bajarê Stockholm ku naskiriye bi navê Svea Hovret. Gava ku biryara dadgeha seretayî ne bi dilê aliyekî bî yan ne bi dilê her du aliyan bê, dikarin giliyê xwe li dadgeha îstînafê bikin. Dadgeha îstînafê ji sê hakiman û di endamên dadgehê pêk tê, ewna ji ser ve temaşeyî dozê dikin û biryara xwe didin ka Kur'anî li wê dozê binêrin lê lê nenêrin. Gava ku biryarê didin ku Kur'anî lê binêrin, vedigirine vîdeo û dengên ku di mehkema seretayî da hatine tomarkirin li wan dinêrin, eger pêwîst bê aliyan dawet dikin û pirsê xwe ji wan dikin û dawî biryara xwe didin. Gava ku biryara mehkema îstînafê ne bi dilê aliyekî ji aliyan bê, dikarin herin gilî xwe li mehkema herî bilind bikin. Dadgeha herî bilind ji vir nedûre kan biçine wir. Em hatin pêş dadgeha bilind ya Swêdê. Dadgeha bilind qonaxa herî dawiye ku mirov dikare gilî xwe lê bike. Lê dadgeha bilind rê nade hemû dozan ku lê binêre. Ew dozên hane ku dadgeha bilind rê dide û lê binêre, tenê dozên degmenin. Ewên hane ku cezayê wê di qanûnê de tune. Gava ku dadgeha bilind biryarekê jî digire, biryara wan dibe rêber. Ango ji bo paşa rojê eger tawanên bi wî rengî rû bidin, محکمه دکارن وگرن بریار دادگاه بلند و همان بریار بدن. کاتێک کە دادگا سزای قەرەبووکردنەوە دەدات، تاوانبار ناچارە ئەو پارانە بدات. بەڵام ئەگەر نەتوانێ بیدا، پارێزەری دۆزەکە یارمەتی دەدات بۆ ئەوەی قەرەبوو لە کۆمپانیای بیمە وەربگرێت. گاوەکە کۆمپانیا بیمەیە هەموو پارایان نەدا، وێ گاوێ دەولەت وان پاران دەدا. لێژ بۆ زانیاریên hûr û kûr di derbarê sîstema dadwariyê li Swêdê de em çûne bajarê Västeråsa Swêdê û me serdana dadgeha wan kir. Li gel hakiman axiftin û me zaniyariyên nêziktir di derbarê sîstema dadwariyê li Swêdê de girtin. Fermo em hev re biçine Västerås. بینرین برز اف دم و همو دمن و بخیر. ام و بهفره لمحکمه باجر ویستروس نوارستا سویدنه لگل سروک محکمه امرونشتینه چند پرسان درباره سیستم دادواری سوید امجه بکن هیویدارن کو برسیوی بسود من جواره.
بخیر هاتی پیش کامرا کردستان تیوی پرسامنه یکم او بو از خازم زانبم چه قاس جوره محکمان لسویده هنه Sverige har ju, I Sverige så finns det ju två parallella domstolssystem. لسویده دو سیستمین هاوتریب انگو پرلیل هنه دادگهین گشتیین سرطایی و دادگهین اداری ما 48 دادگهین سرطایی هنه همو تاوان دوزین ملکداریه کیشین دناوبر دو آلیان ده وکه کیشین مالباتی دچین وان دادگهان هاوتری به وی سیستمی را سیستما دادگهین بریوبرنه انگو دادگهین اداری هیا گاوه تجبریارا دزگه که دولت نرازی بی یان کو بریاره که شارداری نبدلیته به یان جی امبیجن که پولیس بریارک دابه و لگورتا او بریار شاشه وی گاوه تو بری خوددی دادگهین بریوبرنه محکمه که نورمال چند قناخه وی هنه یعنی حتی چند قناخه کمرود گه داویاوه Och då blir det ju olika beroende på om det är brottmål eller om det är tvistemål. دمینه که او دوست تاوانه یان ناکوکیه گاوه که تاوان به پارێزەری گشتی ئەنگۆ دۆزگەر دۆزە خوا ئامادە دکە و ددە دادگەهێ ji kesê tomatbar tê pirsîn gelo wan tawanan li ser xwe qebûl dike yan na û pişt re dadgeh gazî xwediyê dozê dike ku tiştên xwe bibêje û dûv re bang li şahidan dike ku li wan guhdarî bike û hemû alî dikarin pirsê ji şahidan bikin gava ev pêvajo serî dibe rewşa şexsî û malbatî ya kesê tomatbar di ber çavara dête derbazkirin piştî wê parêzerê giştî û parêzer daxwaz û delîlên xwe li pêş dadgehê datînin lê rewşa dozên sivîl hinekî cuda ye di vir de mirovberî her tiştî hemû aliyan tîne bahev de ku bi xweşkayî tiştên xwe ji nav hev derxin û bi asanî ji nakokiyê derkevin lê gava ku bi vî awayî çareser nebe wê gavê doz dikeve navdestên dadgehê هناك جورا قلي هنا يعني اصلا ناقي استايا محكمه ومحكمه لبنيري دادگاه لبنيري تشي جورا دعوه هنا كون جبني لينا نرن هناك دوز هنا گاوه کو تومتبار جرما خو یان شاشتیا خو قبول دکه وی گاوه بدوی به دادگاه نامینه وی گاوه پارێزerê گشتî li gora qanûnê cezayê dibire û cêbicê dike her wiha gava ku kesê dibin 18 salan re tawanên biçûk dikin pêwîstî bi dadgehê nabe tenê parêzerê giştî banga wan dike û hinekî wan re diğeyîde أظن السويد قال لك وقت بمحكمة دتشي قالوا هناك محكمة هناك زوتر دتشن جي هناك سببان را Jag skulle vilja säga det motsatta att det är inte särskilt långa tider i rättegångarna i برواجی وی دبینم بمنه کو گلک دم پی ناشه 75% ji hemû tawanan nêzikî 5 mehan li benda dadgehkirinê dimînin lê dozên lezgîn jî hene hemû dozên dijî kesên dibin 18 salan ra û her wiha gava ku tomatbar di nav destên polîs de ye girîng e ku di hindir 2 heftan da bêne pêş dadgehê lêkolîn bi xwe dikare dirêj bike hema ku gêşte ber destê me her tişt zû çareser dibe هناك دعوة هنا جزاي وان تاني برنا نحبسو تشتيدنن دوا دعوان دا كي دبي حاكم Där påföljden bara bestäms till böter, där deltar... Di dadgehên normal de hakimek angu dadgerek û sê endamên desteya dadgehê hene. Lê ku cezayê tawanê tenê pere bin, wê gavê tenê hakim beşdar dibe. قال لك محكمة هنا فاكرنا خلقاني درباس به وخلقاني الماتريال ويجي بنيري لي هناك محكمة جي هنا دريوي قرتينا تشي نابي خلق درباس به ونجي دزگاه ميديا تشيت بدرباسي هندر ببن كيجان يعني كيجان جوانا فاكرنا كيجان قرتينا Huvudregeln är ju att alla rättegångar är offentliga. Rêbaza bingehî ew e ku dadgehîkirin divê vekirî be. Lê carne hakim biryarê dide ku dadgehîkirin girtî be. Bi taybet di tawanên cinsî de. Tawanên dijî kesên dibin 18 salan re. Mirov naxwaze ew rezîl û riswa bibin. û ji bo tawanên cinsî gumane ji qurbaniyên tawanê re zehmet be ku li pêş xelkê bas bikin bi wirdî ka gav bi gav çi çêbûye. Gava biryar di محکمه بنگهی دا یان سرطایی دا تیستاندن خلکاره
هر محکمه استئنافه آجبه بلندتر چه تشت پیوسته که بگی جمهف که محکمه استئنافه و دعوی ورگره Det normala som sagt är ju när det gäller mindre allvarliga brottmål. gelek kes hene bi biryara dadgehê razî nabin û dixwazin doza xwe bibin istînafê. Di rewşa tawanên sivik de dadgeha istînafê ji ser ve temaşeyê dozê dike û biryarê dide ka pêwîst e bi kûranî û ji nû ve wê dozê tev bide yan na. Gava istînaf bawer be ku dadgeha seretayî şaştî kiriye yan ku sedemên din hebin wê gavê moleta lêkolînê dide û ji nû ve temaşeyê wê dozê dike. İstînaf dikare kesê tawanbar azad bike yan cezayê wî sivik bike. Lê carne jî cezayê wî girantir dike. Bi gelemperî tenê 35% ji dozan derbasî dadgeha istînafê dibin. باشه و شغل يعني محکمه استئنافه ده پروسه به چه رنگی دچه Ja, i hovrätten så eftersom upptagningar sker med både ljud och bild. Ji ber ku pêvajoya dadgehîkirinê bi vîdeo û deng tomar dibe, dadgeha istînafê tenê li wan tomaran dinere û li gor wê hinek pirs ji tawanbar dike û biryarê dide. De ska ändra på domen. ده محکمه که مدنی ده حقیقی هندر حاضر ببه Ja, det är samma sak när det gäller civila mål att rättegångarna Ew jî vekirîne. Weke hemû dadgehên din. Di van dozan de dadgehîkirinên girtî pir kêm in. Mumkin e di rewşekê de gava nehîniyên kompanyayekê dê aşkere bibin, hakim dihêle ku dadgehîkirin girtî be. Yan jî eger kêşeyên nazik yên malbatekê dê aşkere bibin. Hinek doz hene, gava bav û dayîk li ser zarokan li hev nakin, qet nabe zarok beşdarî dadgehîkirinê bibin. Gava ku boçûnên zarokên 13-14 salî di dozekê de girîng bin, damûdezgehên civakî hene, li wan zarokan guhdarî dikin, raportekê dinivîsînin û ji dadgehê re dişînin. جورایك حكم هي بيويسنا كي اصلا دعوه وري محكمه يعني بيجن مدعي جم خدا بريار دده وجوير دشينه اگر او نعجبينه باشتراطكاري بشينج استئنافره تكانيش مرفي مساله زلال بكي strafföreläggande om någon har begått ett Tawanên sivik weke diziyeke biçûk yan ku te otomobîl bi lez ajotibe, polîs yan jî parêzerê giştî cezayê dinivîse û tu wan peran didî. Wê gavê pêwîstî bi dadgehîkirinê nabe. Lê ku tu bêjî na min bi lez neajotiye û polîs neraz dibêje, wê gavê doz diçe ji dadgehê re. قالك جارا انساني كو يكم جار محكمه دبي جزای ویش اوی دن کمترش برکو اوی کم جاره نوک اوی کسین که مثلا 2 جار و 3 جار و 4 جاران در باسی ام بیجن جریمه بونه تکاریج مره بحثا و مثلا ثواب قم بگی Jo, om man tidigare är ostraffad och det inte Eger tawan nemezin be û yekem car be, dadgeh cezayê bi merc dibire. Ew ceza di eslê xwe de zindankirin e. Lê ji ber ku cara yekem e, wî kesî zindan nakin. Aman jê ew e ku di hindir 2 salan de tu tawanên din neke. Cezaya ji vê girantir yan jî qonaxa duwam di vê pêvajoyê de, cezayê çavdêrîkirina ji bo parastinê ye. Ew jî weke cezaya bi merc e, lê ew kes dikeve bin çavan. Ji wî kesî re dête diyarkirin di hindir salekê de çi tişt li wî qedexeye û destûra çi tiştî heye. Ji bo guhartina reftar, ango silûkê kesên şerûd dersên taybet hene ku ew mecbûrin beşdar bibin. Kesên xwedî kêşeyên alkoholê yan jî ewên ku hebên hişber dixwin, ew kes mecbûrî dermankirinê dibin û dibin çavan de dimînin. De bizanin ka baş dibin yan na. Gava ev hemû îmkan bikartên û encam nadin, wê gavê êdî ceza dibe zindankirin. Vegera li tawanê berê xwedî xwe dide zindanê. کسی هانه که حکم سروان تثبیت دبه جوره جزای هنه جزای پران دا بگیره حتی حبس و هنه کن جوان حبس وان سوک دبه تشتگی دخنه نگی وان دکارن هندر باجر در نکوین دکاریج مره بینی که چند جوره جزای هنه Jag nämnde ju tidigare att det finns som ersättningsstraff kan man säga för fängelse. وەکو من berê jî got, piştî cezaya peran cezaya bi merc ya herî sivik e. Piştre cezayê çavdêrîkirina ji bo parastinê tê. Piştre eger cezayê zindanê
ندريج به 3 تا 6 مهان به مروف دکاره حبس خال مال بکه. بازنکی الکترونی بنگه مروف ده گره ددن جبو کو تفگره وی سینور بکن. وی بازنی پروگرام دکن جبو کو اوی جزاکری بشو جمال در نکوه و برو تنه بچه سرکاری خو و گره مال. گاوه او کس لگور پروگرام خواه تف نگره پولیس وی ودگرین زندانه. دندر پروسه محکمه دا هر آلیان همه تشتی خو گودن. و چاقه محکمه کنگی بریار داده کنگی حکم در چه؟ Domen kan avkunnas omedelbart efter pläderingarna. اگر دوز نه آلوز به پشتی کو هر آلیک تشتی خود بیجه همو دردکوین انجمنا دادگه دجوه بریار دده و بریار خواه بدفکی دخوینه. لیکو دوز آلوز به دادگه پشتی هفته که بریار خواه نویسکیج همو آلیان را دشینه. گلک جرام مرود روزنامه دخوینه سر سیستما دادگهی لسویده نجمش دا درکت جنک هاتبو کشتن به دست 3 کسان هر 3 کسان جل هف کربون که کیر دسینگی ویدا لیخستی جبرکو محکمه نکان بود تثبیت بکره کیجن جوانه هر چند گو ملیخستی هر سیج آزاد بون دگانی یعنی سروی مسئله جمرشی رو بکنه. Nej, jag känner faktiskt inte till just det rättsfallet, men اوه کتباستکی من پی نبیست بو لی هر حال مروف نکاره کسی کی جزا بکه اگر مروف ندل نیابه که براستی کجار اوه یا نا مروف نکاره گلکان با آگری یکی بشودینه جزای کلکتیو نتشتکی راسته. ja, rättvisan har sin gång. گلک جاران نزلالت درباره حکم مؤبد دا گلو مرود تمامیه جیان خود حبسی درودنه لی هنک سال تایبت بناوی مؤبد گلک جاران من دیه بحثا 25 سالان دبه. Livstidsstraffet är ju livstid. Det innebär att man ska مؤبده مروف جیان خواه یا مایید زندانی دا درباست که. لی پشتی 10 سالان زندان مروف دکاره داوا سینور کرنا جزای خوب که. پرانیا جاران جزای وان تی گوهرتن. لی کوی کسی گلک کشتن کربن. پر زحمت جزای وی کرد ببه. یانجی جزای وی ببه 40 تا 50 سالی. بگمانم من هر چی قاس جزای مؤبد کن ببه تجاری ناگهیجه بن 20 سالا. پشتی که 2 جسه بشین جزای درباز دبن مروف آزادیه به مرج ورد گره. گلک جاران که بحثا زندان سوید دبه یکسر لکس تی بیرامرن. بیجن وکو اوتیلی لکسن. حتی سروک عراقی بره صدام حسین محکمه دا دعو کربو گوتو بو وقتا کنه جزای مؤبد بدنا من از خازم زندان سوید درباز کم. Svenska fängelser är inga lyxhotell utan det beror på از نابجم زندان سویدی وکه هتل لوکسن لجبیر مکه کو کسین زندانی او جی انسانن جی ایواره تاسبه دو اوده که بچوک تدمینن دبن کلید دنه راست خوارنوان باشه تختی راکتنه او دستخانه حنفی و تلویزیون وان هی لی اف جمافین مروفان یه بنگهینه از نپسپور زندانانم لی از باور ناکم اف لوکس به. سیستم دادوری جه حکم کردن و محکمه پیوا چه برپرسیاری وان هنه یعنی چه کاری وان هی؟ Ja, vi i domstolarna har ingenting med vare sig brottsbekämpning eller تیکوشینا دیجی تاوانه و راست کرنا رفتارا تاوانباران نکاره مه. ام سر بخانه چند آلی گلیا هف دکن و دلیلین خطینن و ام جی لوان گداری دکن و لگور یاسای بریار خوددن. بله پرسیاری من هر اون گلک اسپاس قبول کرد وری پیش اکران ما و خالانه ج بینرین کردستان تیوی را رونایی بکی گلک اسپاس ج بینرین کردستان تیوی را که وقت خدامه و بر اکران ما من هیوی دارن که اف برسیوانا بسود بون جبرا و حتی جاره کدن هر شاد و بختور بن.